ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቤት ተጠመቁ لا አብሩባ ዮርዳኖስ ወደ ክንደይ ዓመት ከሎ ከተጠመቁ ወደ 30 ዓመት ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥመቆ ምን ይባሃል لا ዮሐንስ كتاب حج زلهم نزيا فيديو لايك بمقبار قالت حواتنا خصاتفو دما شير نبللهم منفس قدوس بأمثال انتاي وريدو ها رقبيت تنقد قويتنا المدحنا يسوع كريستوس مع سيبعل ها عصرت حدا تري قويتنا المدحنا يسوع كريستوس مستطمقه እግዚአብሔር አብዝቦሎ ቃል አብኮም እንግደፉ ኣብ ዩቲዩብ ምስጢራዊ ዕቤት ትብል ቻነል ሳብስክራይብ በመግባት ቃል መንፈሳዊ መደባት ንሳተፍ